Kata-kata seorang ulama tasawuf di India yang banyak menulis kitab tasawuf, Maulana Zakaria Kandahlawi, yang telah meninggal dunia tahun 1983. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah wa Thariqah, beliau bila ditanya oleh orang ramai apakah yang dimaksudkan tarekat, dia menjawab tarekat itu ialah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke derajat ihsan. At-tariqatu allati yumkinu biha al-usul ila darajatil ihsan alladhi yuqalu tasawuf. Ini kata beliau. Jadi dengan kata-kata beliau tu kita dapatlah tahu untuk menyenangkan kita sampai ke derajat ihsan, beramallah zikir yang diajar dalam mana-mana tarekat. Kalau amalan zikir dalam tarekat itu menyampaikan kita ke derajat ihsan.